specifically ia ki oe li mongi, ia ki oe fongo koe, wau ke ro o rua le makua rua evil mai a rua kau pulpulenga ia ki au ma kaki ia le si au vangai o tau tui la epa o tau ia ele o se lau pasenge nga ele o se lau pasenge le o lau le wo fa I'm saying this o ke le fai aku o so fa ma walunga ai o ke kalango aku o nga o le ma walunga o le aku o lo ia ki ai pauanga o la uma aka kau ke fitau ia pauanga o la uma aka le kau ke pingi ai ko ke o mai ia ke a uma ko failonga ko ke o mai ia ke a uma ko ka mau ainga bring it on ngare ka sia o ka mai fasila au do ke rua ko ma ia o ko nga o le suwa fo Yesu ke riso ka ku fitau ia yes pauanga ai se yo ko fa ya ku le sikala lea ele o se lau pasenge o la upus mala u exposure lea ava ku mo ya u ko le ko ke fe nga no e ko ke le i kai fe loa ai mare ku langa fo ilele o le alu waku o le mele ali mongi maua uma ya u afea fa solo ku kanga kanga e fai afea ai e ai mangisi o fa masingo e leo o fa yatu leo vek le ayo kele I am nobody I am nothing a o le akua le ya kia ya leo o fa yaku iyo awange e fa pea o kele o sa fa I malau failo lo wolanga I'm telling you that o le pule limongi ayafi lea o ke sa fa I male failo lo wolanga lea o ke sa fa I male history o bela nga mawaila kari o lo uso ya uskadia kongeki drugs I have everything with me leke ingi usila le sa ele maliu le fa ko maliu ngei anga live ma ko wang ngafiri maliu le ainga le in lois ya ile nga sa won de ke ngi usila ai o kili fa kele le ila ngai le ka ulo ko le ile defamation za ngi ma ngi au fa ko nang o ko fa ki armelia ele le ya la nga o ule ia le isu mai le atu ai se o koi fo I mai se fa kula o kala le or ko mele o ko mai ko fai mai ai ma fora mai ai ea ko ke o ninga sa mo le wo fo ya ku ya ke oi I have the whole history o le history o menga fai ale o te fai atu ko ke lo o ko le mele ko ke fea ngai ma ur kai mirengei o le ko ke fea ngai mala o professionalism ko ke le ikai ko fe ko ai mala o personal ko ke le o ke ka alo personal lo ya o ko e ko ke amo ko kai ko rua e wo fai atu Lela o ke kalangoa personal kuno ya oe e divorce oe ro korua. Le wo fa fa so awa o kangaka ngai ko ke mirikingo. O kangaka ngai ko ke mirikingo o kangaka fo nga le ka ua mai ya ke e o oi meor malai va alele fa wai Se awe ke fa ngor ka lako. Awa ke fafang war kalako ma fau ya mea leanga ma mea pilanga faisa moa omi fa angi ale awa lava eke don't you ever want me to go there leanga ke maka nga mea nga fai maka nga mea nga fai ale wo fa yako matanga maka nga kele
e ia wa fea le ke ngofo ma o e mama la mala me le ke fai ko ya o e au ke ka alo le pikolea e ke o so o ma e lau mai aku ngiau leo that's good ma ngai le wa e kango e ka mai wa o ko leo corrupta nga o ye popole e o ko ngi sifi o ko ngi sifi ne wo fai atu o le upo moni e le fai ngō fie i o le fai ngō oe tu loa and I'll say this le wo fai atu lava lo loto mama o oe ia malau ferua i le ke ferua ingi usila ku lou sa moa mawhawhia ngainga ma le siuka mawhale nganga ma whawhonga na i o mantua o lau ferua i le ke ferua e le fai ngō fie le kai se si o ngifo tu loa e le fai ngā ka e le fai ngā ka e le fai ngā ka but e le eise mea kau ke maua e le that's not me o vek nanga ele ke ifa makai ya uelo ainga le suafa ko kingo mar suafa lawa lunga e yeri ko fa mar fa kanga ai ko ke expecting o se angelu langa o for kang kaula o makai la video muri ma for folanga ya ma kala kau fa fai o kalanga anga palasi mai au fa makalanga nga ele se fa aula kanga ele o ke kau avea le suafa ma walunga o maku ainga ma le fa alo longa wa mai er ko kele o kanga ka le tunu u ku langa mo ko fie mai mawai o ya o levanga kaunga fa amuka se silo o langa mau karkarango ye fai e su e a o ngi sila fasia ya mo o le menga ke fero ro ye yes yeah awa fo ila o te langona a fai e corrupt ele ma fai ngalo ka o ele o leo Samoa. No, let me say this. A fai o lau fai ngā lea pei o resifi ele you are untouchable in Samoa. E ma fai anga o turn evil. So e lo male meke iai. O ngai lo le Samoa ese lo me ka o ula vavali. O fai aku. Yes. Awa o ke la ngongor mele le ke manga o ai. O le me foi le a fa fonga mai le malo Samoa ma o ko ia le au fai por kiki ma o ko ia. Se ivanga nga o le me le ko ke fia va ai ai. Inguku ko ka ngaka por kiki ia ile lo control o la ko nguku. Ia nga mai lo le control lo el public. Yes. However, if I could kuloa leva o fia sau se ifika ko fa soa makaku wale ango lor ko kula fongo a failo o ko kaula malama me ko kula fongo ele mfainga fa afile muar ko kula fongo ko kanga kaia ele o ma ko ngi angelu ma awa e te tau fa afia tafiti nei ni usila le wo fa yakula kala yaki oi awa a fai o e maua le hava noa i te whea rua iai, ma e sau ma e arua ku ma mea uma. Aua e ke seu ka whilia na ngā a. Aua. Ioi. Leo o fai atu. Fai talia o e po ani au me a leo ke fai aku lau kala lea. Anga le no maua neina iau mana tua. Fa longo lei mai au talinga. Havonga mai Samoa. Wa umana e no fai au forfolanga i Samoa e ke lero fale wila. Kulo war fa fonga la tulu. O manga e fai au forfolanga ke le kulo fale wila. Ele meu kingo foi. Fa vesenga mai Samoa fa mkalanga arka kale. Fa vesenga le mai langa e ele le kupu e hayo se mea. Nga ko wiloa lea le ki nga e kau aveles kangaka. Ai le se mea ko kula fongo fai ai ko ke ngau la vakua o loka ai ko ke le mvengo o ifo loka ngu le ko inga kanga fa ka singa ai le pale mengi fa ka singa yanga menga fai le fo ko sa ko fai mai yang kala le fikawi ale o fai atu ya la o fai atu o ke fiaro wa ile mo la manuka every day o ke ile mo la manuka o uia male leo o fai atu moni. Se ngo ka ola mai yango ola mai se ainga e violence.
ya kile ai sa ukala o kele fa pe langa upu el apostolo Paulo a pericome le sovar bo ioe pericome le sovar o farsaio o farsaio sa ur kula fongo o a uma me uma ngo fasioki kangaka me uma kala apostolo Paulo a o nga me uma wa hengi nga me nga o mo ke riso ai o lau fai so o malau fai so o malau fai so o mai lau skaidi de ke kau fai mai ya limongi ayafi le o fai ku runga o por kala mel tau te ya ku lowa ioe a ka fai e fo i le kula fongo ile ma fai e kula fongo e ke maua ule mole i man kau ka umale me ke yai ya se va aisa mo se meo se fai puli ia ai fa sa o no mor kanga kar mor ngu ko mor fai puli pe a o le fai fa sa o mai sa mo kalanga mo ya kulo wa sa mo lo fa fonga mo ele se respect o ke ave ia ko inga kanga ka fa pe wo mo fa yang kala le fe kawi ele meu ke ngofo ale fo ko foi iskala le fe kawi ele ngo yang ngilang po kala me po ngafi ma sanga fa ia ifia ele o yopu e o fai akusa ele o a o yopu ai o ke kakalo foi au ngi ka wila malanga le o fai ora o kakalo nga ia o ngi o va ia o se mea o ke ferua ia i mangkau i se mea fa fu se ele o fa ioi pawangan me le o kiri ai o we des kanga kai ai o fo inga i sau se tangata you know awa fo ele se sa o konga ya oi e ke fa pe ke kau fai mai mai e ke la yeah if that's what you want I will return that to you e ke sau mai aka ma fai au me ya ngau o karanga aku de ke ngi usila na o kele lopo fe ke de fiala ko su oi o ke ngofo mo molo manukau ke ia yo ule pule ngu i kongo mo manukau aso uma ngofo fo yang ngai ma me uma paula le mbea ya ia se ke leo so fak ela bo fak ke oi a ke le la lo faku ma fia kama mafa se me ka filo ai yeranga ka kia le o le wai pau yo me ko ke o corrupt kangaka oi o ko me ngai fai o ve ko ke ki nga ya ukala wai mau wai oko pa wanga me ko ke o fai ko ke o kongi kupe leo kongi kupe ko ke manga la me la ingo ko wala ko foi jamo ala me ka wala ko foi jamo i case marunga ri ngu le nga ye ngu pua ai vai wa mano no social media ole o mamale e a inga o kele le ko fai por kala merunga ri ale la ke ko mai ko manga o ke ro ko foi o e fa ko ngoi ko kamalai ko kamalai ko kongo makanga ruenga ko kamo porta wa ko kama umalai le la fa kong umala umai ka ie mara va nga ie oi foi karo fai e wo vai le la wa sa ngi usila wa ke vai ya oi pi ke kauru i lui to lo za mo ku lo war fa fonga nga e yo le wa usi angelu la ka fai mai so fai mai so le wo fa ai so faku mo so loko sau mo lo manukau pili mai professor me o lo kasi lo valu i vali ma fiku ngai ai lo ko finge wa o mala la u fionga fatua mo tunga o man ka fa so le me ko ngwale and let me say this la u fionga farkua amaru luaku and I have to say this wa o manga ma felo ai mar ko finge o limongi te va kwala ukala le o manga ma felo sausi farkua si ko finge o le rilia le fartua foi fiau ma felo I think 2 or 3 weeks ago ila mako le mako event le nga fainga i le Browns Road na nga fainga wenga la fionga fartua mo tunga i Pacific Family Health sawa approach mai ya faso mai ma holo ma faso ma ngai on ma faso mar ko finge o limongi fako ese mai kengi I'm trying to leo ke karangoa
mo ka mafai e vaku runga le aka e true story ai le ia mangi meo ke fakua walanga e fa pe mai fo le lidia o sa ukara fak I'll look for the karosia mo wanga vave mo wale mako wa le aka le faila ufa matalanga le mo ka ngoi vaku runga le aka le ko ke sila mai sa mo I'm trying to find this photo card. Yeah. Se umo ka ngoi su e ku le aka le I. Ma filo inga, ma filo I masi fingi, masi fatua. Le la fakula ukala le. E yai ma kala nga fai ma le frekua ya motunga. O ke fia manga o e fa ai loa I le kungu. O ma kala nga fai. Nga kalo sanga mai si farikua ya ke awa siata. Fa mole fa maangalo mako ainga. Fa maangalo fo I lela. O le fo I mau ke kala ngoa it sounded like wa makua fiu ya ile ainga. Wa ma mea ia sa ngoa mai ai mangaya. Wa failo mala ukala I farikua. Ka wale le. Pa wale nge yo le meo ke fia kalo sanga kwa yawe. Wa o se kanga kai fa afile mua le ko ro ko wili se kanga kai umingo umakua ngofo le fia sis le nga ele o nga ama kamea la fa fonga mai sa mo si la fia sa mo ele o nga ama kamea o nga pauana me ngo mai ai lunga o fa karanga nga o samuel ngo fa ia si faritua o ngo mai ai lunga ka male wa o I ko ngwale I ka mai ro ko nga nge kia o le mako nga ruenga fa media ora ma ko wale nga ruenga e o so mai ka ngaka ma fa ala ka ngaka e avelunga wa fo inga fa kanga mai el maka e komisinga o yele mingi ska le sa nga kaimi ia faile fa kanga nga ma me uma o le ala ilo ma fa nga ave fo ile va ngoi ro ku nga nge sa wa ilunga nga sauri mongi de kaimi le nga le nga le mo mau Samuelu ai sauri mongi so o mai ai le si aso pe o nga over for la ile ku o fa ku lau fionga fa ku mo kunga masa mo ala fa fonga wa penge yele o ile mea ai pe kai wa musu sauru o programa fa mo fa sa nga lo ia ma ai alu fai mai lo ma o programa la o skaria runga ile fa ku o ia nga mo ama ka mea nga amaka nga la lauponga aku sisiku o ia nga mo la ka alo merkingo oi o ia nga mo ka alo kingo o ke le fia ka alo se kingo ia ko inga kaka ai feo sofi mai malanga para in loa le rile fa ya va fa kasi de ainga kasi o la ua le nga amaka me mea fa wala wa fai ngei la ua ngonga le wa ka alo ngere kingo wa me yo wa dia idunga o fai le si fa ditua pa wale o ke karia inga so se mea ile meo le loko fa mangalo ai paua le la ukarsanga kala ngoa I loko ngangi kala iai leave me and my family personal alone kako ka alo per issue kako wo pesu hit and run agree mai kakalo mai fo isi fale kua ole ai ak fai le ri ile ma ale ke fa no ngele usika ele yala oila le ko inga kanga kala manga o fa rongo ku sa mo ya o long ko finge fa fi au ele fa longo ye ale o fa longo ku sa ule sa u sa mo ku wa ma sa ule a ko pe sa fo ile o ya ma le sifi e pe ata ngale travel mai al watu ya nga